Salama mamali, siya salama kaboro, lako kita sulanasang. Salama sita musule, lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena, tulendui channel YKB GKI TV. Kada na puang lata perangi lan atu yate, dia lalamay bunga na datu, pasala talu angka 5, saya lako sang pula pak. Bunga na datu, pasala talu angka 5, saya lako sang pula pak. Apa dolo lata basa tu kada na puang may kami tapi tak dapat tunduan na puang pena masalo lan kapas sampayangan. Tontong bangkan ni tumakure sumanga puang. Kisorong tumintu kaleki siya katuangki mati ulo malabi ini. Kumuana kamu panak tai te katuangki. Laki basa puang tu kadami. Bengkang kakinan siya kamanarangan. Ang kitandai patu borong na tu kadami. Kibat ta umpugaw ilan katuan. Lansangan na po ang Yesu ni masambayan. Amin. Bunga na datu pasala talu angka maapeng kasiran na laku basangki solanasang na kuwa. Yamato benni te taumi tu kamatarusan la umpolay salu te bangsami an nama din umpa si sengaran ni tumelo anna kadake belanna mindara tumbelay la umpolay salu te bangsa budami na di pakondi la misa kada nakua kapaisanan sia pena silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Ya tutolino si sola tumintu atoran na panakta. Umpamalang tangana siya unala karatasan diona anggen na tumisa kapaisanan. Kamauparan siya kasendian. Ya tu agan siya karatasan susito. Uriu ba tu usolan buda tau silomba siya si tanding lan Allah katuan na. Ya tu tomatuan na kamasay anak puang matua. Pantan silomba unadai kameloan si usolan lako pasikolan tu nasanga kumua inde moto lanani anak na unampak buda kamanarangan iyan na malang lako kasi tandingan tutang ngata siya pa pangada ta siya pa pangada na temeto unampui anak ya duka moto tu iyan na to tuusua si misa siya unan tak pia lako tanga siya pena kumua lamanarang pi lan budainan siya kya selek pitu nakarangna lan buda pengkarangan pembuda-buda dipasi tendek-tendek temei anak tah na urungan ni lobo lan misa pak tangaran lasi tanding siya maondongan na la sitalo si suale lante katuan ulendoi pak basanta lan may bunga dadatu pasala talu angka 5 saya lako sang pula pak latani untiro itu diona agan sia tanga ondong pi kakinaan na Salomo ya tu Salomo anak na Daud tunda panno kok sia di bentoyan menda di datu siya dibukaran lalan lamelada unisan budak kapaisanan siya atoran dikua anna manarang siya malute tu Salomo unangkaran itu pasanan na menda di misa datu apa natandai siya na isan ya Salomo kumua tay naganna lako kalena tu mintu kapaisanan si atoran ya to nakanasay Salomo kumua inang dennya tu mandum na paralu siya lan apadolo lan unangkaran ni tudiona pasananna to kumua ya tu Salomo umpeta kamatarusan pena la untimbang mintu kara-kara tubuh tu lan Allah katuanna taun na puang matua bak tu to Israel ya tu torotolino
pembuda paparuk kalena undaka itu kamanarangan, sia kapaisanan. Apa nenek tang mengkilala papaluk penanna lako kakinan, sia parakai kasiuluran. Anna patoya tanga sia pena biomai la untalo sia uswale tau senga. Belanna ia tu kamanarangan, kapaisanan, kano koran sia kasugiran, inang tae anna lakyangga tungan ketai nasi tuang, pena mak parulako puang matua. Ya moto silu salanasang, may mokomi, anta lolangan ni tekatuan pak kamasian na puang matua, lako kita. Tatuo si turu kakinan na puang matua, tu tontong na papayan ulendui puang pena masalo, tu tangka tu rondong ki solanasang lan mintu sulapa katuanta. Amin. Rampoin deto kadan na puang matua, kipa pesanan lako kita solanasang. Mau paki ketontong ki nakamasay puang matua atu, sia kakinan, kapatonganan orang itu kadanna, tatanga-tangai, tananungi, sia tapogao ilan katuanta. Sia tonton duka kipeta ada kumua, ta subscribe ite kadan na puang matua, sia tapak bagianmu. Ure sumanga siulu solanasang, puang kumpastake kono. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.